Sometimes the boys baphathana ngendlela ecakile ubobakade bavele nje bakufincela iliso nawo lapho suyabona ukuthi bakuselanga lesikelemu baqale nje bakusondezele emabhiye nabo kale nabo phuze nabo uhambe nabo emva kwa5 months sotoja kuthothi unengculazi umama lapho usuyaposta ukuba uhamba uyolanda amapilisi lapho umama ukhumbuza ngento zakudala bosenza bophusha lempilo lomhlaba uyahlaba mele ugcoke licathulo maphuma la ngaphandle mntwana womuntu I swear soyakhumbula aseye wena soyakhumbula wehle emotweni namhlanje wehle emzimbeni bebekulanda ngo-GTI namhlanje ulandwa nge-ambulensi aseye wena soyakhumbula. Do you remember back day wehle emotweni uphatha ama-KFC namhlanje wehle emzimbeni uphatha amaphilisi umntasekhaya impilo kushayile umhlaba udlale ngawe I hope uzoba right I hope uzophola every day my mother tell you stay strong.